Dobro jutro ekipa i dobrodošli u moj novi video. Danas je kišni dan i danas idemo u glavni grad Port Louis. Port Louis je poznat po tome što ima jako lijepu tržnicu i tamo se može jesti jako dobar street food. Preporučeno nam je obavezno kad budemo išli u Port Louis da pazimo naše torbice i sve stvari koje imamo, jer tamo ima puno kradljivaca, to je džeparoša. Sad ću vam pokazati, ovako izgleda ovo naselje u kojem mi jesmo. To jest, to su sve ovako vile. Ima ja mislim jedno 8 vila, ima, sad ću vam pokazati snimku iz zraka da vidite. Ovdje imamo jednu teretanu, koju naravno nismo nikad koristili. A ovdje tu je kuća, to jest vila koju smo mi iznajmili. Eto, ovo je naš autić. Na početku smo bili malo skeptični oko kuće, ali kuća je na kraju ispala top. I pazite koja je fora. Ovdje kad iznajmite kuću, u cijenu te kuće imate i čistačicu koja, ako treba, vam dolazi svaki dan i čisti vam kuću, donosi vam nove ručnike, mijenja posteljinu i sve. Brutalno. Ali o tome ću vam nešto više pokazati u jednom drugom videu. I mi sad idemo u Port Louis. Da plaćamo negdje parking. Došli smo u Port Louis. Parkirali smo auto u garaži i u sklopu garaže je odmah ovakav jedan shopping centar. Inače, ovo je prvi put da smo morali negdje platiti parking. Za prva 4 sata se plaća 100 rupija, to znači to je 2 eura za 4 sata parkinga, mislim da je to sasvim ok. Idemo malo razgledati. Da, baš i pogledaj. Inače, ovaj Port Louis smo pustili kao zadnju destinaciju, kao ono, evo, ako ne budemo imali šta vidjeti, otićemo u Port Louis, zato što je grad. A mi smo najviše došli ovdje da vidimo nekakve ono kao prirodne ljepote, more. Ali bez obzira na to, iskreno sad kad smo došli ovdje, mi je drago da smo došli, da vidimo i ovaj dio Mauriciusa, jer ovo je nekako totalna suprotnost od onog što smo vidjeli do sada. Sve nekako onako kao kod nas postratna sela, ta provincija nekakva, i onda dođete u ovaj grad koji je u jednu ruku zaista i modern i onako pun je užurbanosti i života, a ta nekakva užurbanost se tamo gore na obali ili dole na jugu gdje smo bili nije toliko osjetila. Ljudi su onako chill, opušteni, što bi se reklo, nema priše, nema žurbe nikakve. A ovdje je ipak nekakav drugačiji život. A ovdje se na komade prodaje jedna banana 10 ovih rupija. 2 eura. Ne, 10 rupija. 10 rupija. Jedna banana. To je 50 je, to je 20 centi jedna banana. Evo, ovdje je čak rajčica jeftinija, pola kila rajčice 3 eura. Šta je ovo tu? Ima skok? Ok. Šta je to? Patližan. Rekao je Pero, ko da jedeš bundevu. Onako malo skuhanu bundevu papaja što nam je lik donio. Evo, lubenice u čašici 1 euro. Vidi nudle. 40 rupees is one stick.
less than 1 euro. Okay, thank you. Yeah, that's good. Da, ovo je šteta, ali ima vakuumirane. Ovo je šteta, recimo sad ovo je brutalno, pogledajte ovo, vanilija. Znači, vanilija, ali ljudi, ovi vanilijni štapići, znate kako mirišu? Imaju različite začine, 1 euro, manje od 1 eura dođe jedan stik. Tu su neke palačinke s nečim. Ovo mora biti dobro, ne? To je, pogledaj kako je to jeftino. Vidi ovo, 20 rupija košta jedna ta. Evo, ćemo degustirati malo lokalne stvari. Nije dobro. Ovdje ti je sad ok. Tu imaš dosta umaka. 3 put sam dala šansu, 3 puta 0. Nije fino. A posebno je nekako jelo. Da, ali meni se ne sviđa. Tebi se ne sviđa. Čudno je nekako jelo. To je kao nekakav kukuruz unutra. Kukuruz, šta je tu unutra još? Kukuruzne mrvice, tipa ko paleta. Uopće ne znam šta jedem. Evo burgere, a to stoji na toplom, ovdje opet što smo mi jeli, dol puri se to zove. Evo baš ćemo malo googlat šta znači taj dol puri. Kako se to rade, to kod njih svi jedu. Znači pogledajte ovo, svi čekaju, to je indijska hrana. Evo ga, ovim završavamo turu oko tržnice u Port Louis. Bilo je fora iskusiti malo drugačiju kulturu. Sviđa mi se ovi začini što imaju vanilije ovako fine, baš ono miriši predivno. Voće, ovo što isto domaće, jako lijepo izgleda. Ima dosta stvari koje sam prvi put u životu vidio, nemam ni pojma šta je. Ova hrana što smo probali, indijska, Nije bilo fino. baš nije nešto. Kupili smo nekakve ukrasiće, malo smo podržali lokalno stanovništvo. I sad Jeli smo finu lubenicu. Jeli smo finu lubenicu, iako lubenica nije njihova, ali ajde, nema veze, opet je bilo fino. I to je to, idemo mi sad dalje prošetati po Tluju, idemo negdje na kavicu. Dosta stvari im je jako skupo, realno gledajući. I ja mislim da je jako teško ovom lokalnom stanovništvu što tu živi sa financijama. Jer je puno stvari je puno skuplje nego kod nas. Znate šta sam primijetio? Barem ne samo ja, nego mi svi. Još nismo naletili na nijednog prosjaka. Jesmo igdje vidjeli ikog da prosi ili da spava na cesti, da je beskućnik onako. Ne znam, možda smo, da li mi to možda nismo obraćali pažnju, ali stvarno smo prošli dosta mjesta i nismo nigdje još vidjeli nekog da ko u Njemačkoj ono sjedi na cesti, da žica pare, da inače nije bilo nikakvih da smo ono vidjeli prosjaka ili beskućnika ili nešto slično. Ček, idemo sad samo da vam pokažem malo ovu luku njihovu, kako to izgleda. Znači onako tipični onako lučki grad. Pogledajte. Ovdje u Port Louisu sad kužimo zašto svi kažu da se dođe tu. Hrana im je full jeftina. Znači sad recimo ovako nekakvi bowlovi sa tjesteninom i piletinom košta 4 eura. Najskuplje jelo recimo ovdje je sad nekakvih 5-6 eura. Znači nema ništa skuplje od 6 eura. Ovo je totalno suprotnost od naših velikih gradova. Kod nas u centrima velikih gradova je sve skuplje nego na periferiji. A ovdje je sve jeftinije nego na periferiji. Bez obzira
da li se radilo o kavi ili nečem drugom. O majke mile. Ovo vam je tipično tajlandsko jelo na Mauriciusu. Nemoj više jesti od toga, jer moraš čurose još jesti. I kakav ti se čini Port Louis? Jako je lijep. Mi nije lijep, drugčije od svega što smo do sad vidjeli. Tu ipak postoji neki red. Malo više nego tamo kod nas. Da. Malo je čišće, bar ovaj dio gdje ti kao turist voliš. Da, ovako je za turiste super. Hrana im je baš jeftina. Znači mi smo se ubili sad od hrane za koliko ovo Kava je bilo. jako fina, bili smo baš pravi kapućino. Ovo nije koštalo 5,5 eura hrana. Kapućino je isto super, odličan. Isto je jeftiniji nego na obali. Znači mene je to baš iskreno iznenadilo. Kod nas kad dođeš negdje ili općenito kad dođeš u neki veliki grad. Gdje god dođeš u veliki grad je ono sve puno skuplje nego bilo gdje drugdje. Ovdje je nekako totalna suprotnost. Ali za doći vidjet, ako je ovako nekakav dan kao što je danas, definitivno. Ovo je jelo što smo jeli na ovoj pijaci, zove se Dol Puri. I to jelo košta 20 rupija, najvjerojatnije zato ga svi tako vole, zato što je toliko jeftino. To je, koliko? To je 10, 20, 30, 40 centi za jedno jelo, ali iskreno meni se iskreno nije nešto svidjelo. Ali evo, to kad dođete na Mauricius, trebalo bi probat, čisto da se kaže, eto, probao sam njihovo najpoznatije lokalno jelo. A nekom se možda to A da, nekom se možda i bude svidjelo. Kaže ovo voćno da je bilo nešto kao malo finije. Imate ga kao ljuto, kao neljuto i kao voćno. Mi smo probali ovo slatko, da. Mi smo probali ovo ne ljuto, jer njihovo ljuto je naše preljuto. Tako da, evo, Dol Puri. Evo ga, dragi ljudi, ovo bi bio kratki izlet u Port Louisu. Onako, evo, čisto što se tiče dojmova, tržnica me jedino malo razočarala jer sam mislio da će biti puno više hrane. A onako imaju samo nekoliko indijskih štandova i ova ostala hrana što je onako stajala na ovoj žegi, na ovoj vrućini, na ovoj sparini. Onako ono meso i oni burgeri, iskreno ja se to ne bi usudio pojest. Mislim da bi mi onda WC bio najbolji prijatelj, tako da što se tiče tržnice, kao tržnice, definitivno fora za vidjeti u svakom velikom gradu gdje odete na tržnicu, možete iskusiti te nekakve mirise i tu nekakvu kulturu ljudi i vidjeti u stvari i razlike kulturološke koje ljudi imaju, jer mnoštvo tih nekakvih začina, mnoštvo tih tog povrća, voća i svega što ovdje je ljudima apsolutno normalno, kod nas možda možete naći u samo nekakvim egzotičnim trgovinicama. Evo, nadam se da vam se ovaj kratki vlogić video o Port Louisu svidio. Mi idemo dalje na naš sjever gdje nam je nekako ipak puno draže i puno ljepše. Idemo na plažu, jest finu ribicu i bacit se ili u more ili na bazen, ovisno kako nas vrijeme posluži. Vidimo se, čao!